derde tozarıma vardım. Vererim ava tozalım ava Pietorram ezraciyo Villemine derdo derdo derde tozarıma vardım. Vererim ava tozalım ava Pietorram ezraciyo Villemine derdo derdo derde tozarıma Dünyada ödeler Avrupa programı smaraya Avrupa'da basseler. Ma İsviçre'de yerime. İsviçre'de Avru konserde Mikail Aslan estu. Hunermen Mikail Aslan ve Havala'da koya İsviçre'ler. Maria Kessler. Avru nazda klamu vane. Name klamu koura ardo. Vane işte koy munzur ve koy İsviçre'ler. Mendere juveni. Avru nazda konserer raver havalı tay çıkardı hazır. Son yeni nazda hem güveni hem smeni. Mak perskeme. Vam hala smana karsere tüver hazır. Na klam brayi, na klam vayi, na klam niye junan necdiye. Ma meymane çesmayme. Herhalde smak hem işleniyorum. Sevgili seyircilerim, Mikail Aslan, Maria Gessler'in bugün Basel'deki konserinde organizenin içinde olan bir kadın arkadaşla beraberiz. Bize bu proje konusunda önce kendinizi tanıtıp sonra proje hakkında bir bilgi verir misiniz? Merhaba, benim adım Filiz Şişman. Soğutum'da ikamet ediyorum. Aslen Erzincanlıyım. Peki bu proje konusunda bize ne söylemek istersiniz? Neler yapıyorsunuz? Bunun mimarı kim? Projenin kaynağı ne? Bu konuda bir bilgi verirseniz. Evet, bu birlikte yürüttüğümüz 4. proje. Bu projelerin hepsinin mimarı Tevfik Şahin. Kendisi Basel'de ikamet ediyor. Dersimli, Karabel'den. Birinci proje Pelguzar'dı. O zaman işte ilk defa bir Zazaki epos gerçekten de dillendirildi Mikail Aslan'ın emeğiyle. O proje ben yoktum, bunu söyleyeyim. İkinci proje Almanca Zazaki kitabıydı. Bu da gene hani gençlere bu imkanı sunmak için, Zazaca öğrenmeleri için çok güzel bir proje oldu. Mesut Keskin kendisi yazmıştı bu kitabı. O da Almanya'da kalıyor. Orada da işte çok güzel bir konser oldu. Ahmet Aslan destek oldu. O da gene Union desteğiyle gerçekleşti. İkinci proje Dersim Wohnkultur'du. Yani Karabel'in oturma kültürünü, yani yaşam kültürünü anlatan, o işte ev kültürünü anlatan bir kitap oldu. 7 dilde gerçekleşti. Yani çok interkültürel bir proje oldu. Hem Zazaca, hem Kürtçe, hem Almanca, birçok dil vardı. Ben Türkçesiyle ve Almancasını sadece üstlenmiştim. Şimdi 4. projede aslında İstanbul'da gerçekleşti bile. Biz geçen sene 3. ayda proje ekibi olarak Aynur Kılıç ablam, işte Tevfik abi hep birlikte İstanbul'a gitmiştik. Orada gene Maria Gessler ve Mikail Aslan çok güzel bir konser sergilemişti. Birkaç tablo yaptım. 4 tanesini İstanbul'da zaten gene sergilemiştim. Yani küçük çaptaydı. Çünkü bir arkadaşımız daha vardı yine sergi yapan. Yani böyle kardeşçe birlikte hepsini oraya dizdik. Şimdi bunun üzerine 3 tablo daha ekledim. Bir tanesi ağaç tablosu. Pardon, 2 tanesi. Bir tanesi de işte konsere özel gene hazırlamak istedim. Maria Gessler ve Mikail Aslan için. Ortada bir dağ tabii ki. İkisi de veya hepimiz aslında hani köy insanlarıyız. Dağlar arasında büyüdük. O yüzden anlamlı oldu diye düşündüm. İkisinin altına gene türkü sözlerini ekledim. Mikail Aslan'ın yanında Elgaje türkü sözlerini görebilirsiniz. Maria Gessler'in yanında da Simeliberg türkü sözlerini görebilirsiniz. İsviçre'ye ait. Evet, İsviçre'ye ait yöresel güzel bir türkü. Nyada ödeler nas aile ömedera. Ezvan verende ay nas ki namet yokhir. Namem Aynur'a. Aynur te dersim rava. Ez dersim ravna. Koyt rava? Zara dersim ra. Ma na proje ravi Maria Gessler ve Mikail Aslanra zu proje vivras nami proje ekologische woonkultur verlieren de motive ma vak na koje ma jezvini na lauke ma jezvini wachto vrede Maria Gessler ju lauke marvate
ورته لاوکده وان işte verendera şiye eskeriye خورت şiye eskeriye çeneke derdo xo koyrevato Simeliberg koyrevato mavak mesela Türkiye ki Mikail Aslan vano zone masero el qajiye zof ji waw braune manna Türkiye biyam lewe na kültür biyam tiyelewet di kültür zof duri ama zof zivinde zof nicdi Ostomol'da kent kültür merkezi de serva motivine ma uza proje dakerdene ma ke merdime maradime zonama pelge kaoto da maneno tka bibliotekte müzede mata kitap dayvrastene hakrajivo basıl ştat mari yardım kerd külturamt qolemak mari zof yardım kerd domonama hona zarımı şeno ta hona zone ho domonama salıktane hevalame نکن جدید لازم هونا دسر نیمو از که پرسکن روز چهوردشین وقت خالت خیره ما از ظرف بینسا دومان ما فهم کنی اما تکا هرکس گوریانو هرکس ورتی ری زون ترکم مسایمه ری امی متا آلمانچی مسایمه ورتی دو زونه ده تنی زور آمه ماری یعنی Ka naik zon sero gureyene vane ki vane muay ki zon xo evlade xodro o zon ceno naide tene xelata mauçina خیلیت ما زوف است اورا گوری که زارم زوف تزنو ye to qesekeni یمی فهم کنی تو که پرس کری خال خاطر پرس کنی اما خوند جیده نیازونه نه از زوف ملول نه tenara mella peki savana naik zinnedan ya do gmaden ya dane televizyon ya dane söta zonu ma diduna savana mak zone mak bivin mak bemevint zone mak kamia mak zone ho domone ho da kase ne kad aslan ma zone ho iştme zone mak çine bu mak çine me o zaman ma toy sır say ne be ma bemevint sömeji ya do delal nikah naza hermeti naza leo mi daraz am verende ay naskini namet yokhir نام نورجانا ما ازنا proje de en serbiyo dahil yani Tevfik abi yine خیلی proje nayvru narave par ya par ez naskerd Tevfik abi indi ma خیلی na proje ser guriyayme Sata bine jivaten aynure manyadak lau ke u klame na de memleket zof şiiri jivin ma vak biyar me telewe het jira na fikir madbi het jira çi ma vak na zonama klamema kültürema vin mevo domon mar cenzun mar verdime ma kut meherei zof herei men na eser sak beseker nekara zat kerme en azından na proje bir hurind belki çi bin için mar ra kenara no fikro darındo nika zon sero mesele zon sero to ardra zon zon ez otra nika qasike me maradime zof seni qasike yani nestema domon no ne dat savana ra ya ra vin biaye der UNESCO ha gureto ko karhu vano yani na zone ke benevind awara dero mazov hereymen mecvatana mı gerek daha jede bugün millet ma gerek tenna jede ser bir telewe ser buguriyo ama nivinon yani na tsaba na zat net ma de çino gerek ma tenena zat kerme herhalde tmo domonu to este to zonu xoda domonu xo Ahre tene zonen ita tene zorluğu ise sınayır çünkü u ez nisonru namu velat Friburgo u memleketu gezrayon ita şehir gezrayon uzat zone este Fransızki just Almanki qeseybenu uzay ser Türkiye just zazaki zonuma ahre tene piyörni kene teorter ama qeseyken famken en azından qeseyken tene seni qeseyken işte besekon ke zidin çenam tene mesai ama lazek bana ahre yani nika savana naik madan yadan dira savana ne da numara savana söta zoni Era savaj nevon uyu ke sardı marafetelini kültürüm ukunu bindir marafetelini gerek zonu husere zagon husere memleket husere hu bir top zat kere gerek kar bir kere buguriye ma vinni yani
maratipya, domon maratipya, nu kültür, nu zon, ni klam pure benevin sone. Yani guna khrabo vajme. به خدا رو خزر دور راجونه Taraç rajbu. نیادو دلالی برنده آلمان که کمی میخوایل اما زونما da yok. نیادو دلالی کما İsviçre Basel derime evrun azza konserde Bram Mikhailio havala de diyorsun. Havala ki Schweiz rava, İsviçre rava. Klamu vani pia, iver mal mit iner magede. Was verbindet Sie mit Michael Musik oder des Landwirtschaft in Dersen? Schon mehr die Musik. Aber ich muss sagen, ich kenne Dersim. Ich war sogar einmal dort. Und ich fand es ganz toll. Wir hatten dort ganz tolle Begegnungen mit den Menschen dort. Und das war vor dem Stausee. Und deshalb ist es für mich so eine besondere, ja, irgendwie ein, wie soll ich sagen, ein bisschen Schicksal, dass ich jetzt Michael und seine ganzen Musikerfreunde kennengelernt habe, weil das ist so wie eine Verbindung auch zu dieser Gegend. Gibt es in den Musikähnlichkeiten oder absolut nicht? Doch, es gibt Ähnlichkeiten. Also ich würde sagen, die Themen sind ähnlich. Es geht oft um unerfüllte Liebe. Und auch, weil wir Bergmenschen reden oft über das, was wichtig ist, nicht. Und dann spricht man eben nicht den Namen der Frau aus, sondern man sagt, wie in El Kradil, sagt man das Dorf. Und bei unserem, wir haben ein Lied, das ist Simmeliberg, da geht es auch um eine unerfüllte Liebe. Und da wird auch nicht der Name der Geliebten angesprochen, sondern immer dieser Berg, dieser Simmeliberg. Und das ist so ein bisschen wie eine Parallele. Auch vom Landwirtschaft her, viele sagen, dass das Dersim viel mit der Schweiz Ähnlichkeit hat. Ja. Die Alpen und die Munsum verbinden es auch ein bisschen. Der Fluss, der Rhein und Munsur sind auch Ähnlichkeiten. Wie sehen Sie das? Ja, also ich muss sagen, ich fand es zum Teil wirklich auch ähnlich. Bis hin, dass es ähnliche Art von Häuser, die Holzhäuser, die dort gebaut sind ein bisschen ähnlicher Stil wie bei uns. Hat mich fasziniert, ja. Was meinen Sie, werden Sie das Objekt weiterbilden, du und Michael? Ja, von mir aus gerne, ja. Ich finde das sehr spannend. Und wir haben viel Freude, miteinander zu musizieren. Das muss ja auch immer auf der musikalischen Ebene klappen und das ist eine sehr schöne Arbeit. Wir haben vorhin in ein kleines Film eure Istanbul-Konzert angeschaut. Die Menschen, die das zugehört haben, waren relativ begeistert. Wie haben Sie Istanbul erfunden? Das war toll. Also es war für mich auch mein erstes Konzert in der Türkei, in Istanbul und war ein großes, schönes Erlebnis. Herzlichen Dank. Bitte. Mihail, neka na havala kısma pia müzik biraz enes ma ostomolde na karseri guras ma uza konseri biraz dersim Athena askena tısava nasıl na kari tısma anu televe müziku yoksa hetebilagi khozava velato tısava nasıl از روز عمو بازه اول تبریک شاین از بردلو ماریا خاطر کنسرجی هرمت است و گرفت یعنی دنگای بایستی ما پیشم کنسر راشتی یا یعنی سلوک بعد من توانی مرسی یعنی دنگی خوزاف کولی را یعنی یعنی توانی تیم مزرمان بندر گرین یعنی تا aynı organize بعد مامن تلو راشتی yani hem zonlarda zerhira ve prograsa ma bim var ma yazar kısmı ayrı tipik malat acaba manişkin yani Lamoni İsviçre kanun yemal yaptı tafkrima di mamen tele xil vaqt mamen tele piyavat ayrı tipik konser kıski ki madde hem İstanbul hem İtalya yani hin karma raveşin ne tabi endima piyav bazın konseri organize edilir yani hem heti xozara bazı heti burra kura mesela zafşu kuar kuanetay İsviçre Alp hem tabiatı xumaranıcı hem xozay xumaranıcı hem ki o millet mesela mühim dik zaf hürmet yani zaf rav manet kanu konu kore baronu kore xozay kore ahitra ki ma jumra zaf nejdim mariyeti badına şekersi mame ay gibi yani velat mara zaf tesker yani koyma brema avama işte rayntın üzeri jumra zaf nejdim tabi mavazin hem İsviçre hem zok mesela zon Almanya noktaskerden zor yani konser bedemi
Ama ez vazim ma rozi piyek şimdi yani galati ma. Mike Funk insala festival muzir de sma pia veje de hem tana mavam hetujak masal dersin ma international meçime yani çün yani bu zor eçibin tra perski muzavatına da dias to khozar ademe gurena te vrazena bonana verte katsı vaqtera çıqar çün ne vest be nada onu mara baş Tabii ma khozara tepiya kalame sveri ki detimeyda. Nami albümü ma dengeroy bi. O belki hep madem zafniyaman askerlerine ama hep sivileli hep bingol yani hep zazayı tebir bingol çevrik yani modernı zafyanı kadı kıymet mazana vayr vejey. Ne ki ma albümü Cemil Ser görüyorum. Az Doğan Müzür oluyor. Cemil Koşkil Mapia Helbestane Doğan Müzür oluyor. Ju albüm vezini eser ürünü herhalde diraj metipe karmak yerine. Eki nam bizden ama bizden ya da onu koydum rınt kısmına karo deralkeni savana ne da onu mara savana. Programın sma deskayt konu smart serkevter lazım. Programma vizualma skazaf perantırındı. Çi despera mayena makina peşçiliği. Televizyonda programma, mogatma, logma, klanma, zegi hatta çıkartırım mesela zaf program kesti. Yani televizyon sevama zaf şu mühim. Ma gerek kayda kıymet kuzanım. Belki çiğ yani hatımara ben o. Ma gerek yani peşçiliği. Smart serketim lazım. Mike vazem arund ki hunermende mai jetiyorum de delal este mare kramını vesu devlemendi rane zon yani müzik yok devradan akıllı devlemendo yani tabii o tomur xeleşiya yani zof çipi bile ve aktör arrangement kızıktör arrangement getest. Was war paket dersin Ja, ich habe einen Freund, der Kurde ist und der hat uns da gebracht. Und es ist sehr wichtig, was die Freundschaft gegen die Völker betrifft. Es ist auch vom Landwirtschaft her, das kurdisches Gebiet und Schweiz haben Ähnlichkeiten, viele sagen das. Wie finden Sie es? Ja, Schweizer kenne ich nicht so gut, denn ich bin ein Elsässer, aber ja, wir sind alle menschliche Wesen, das ist ganz einfach. Was kann ich mehr sagen? Ja, die Kultur, das, naja, Singen ist was sehr, sehr wichtig und es ist immer ein bisschen dasselbe. Die Sänger singen die menschlichen Probleme und so Leidenschaft zum Beispiel und so weiter. Ja. Wieso, dass ich hierher gekommen bin? Ja. Ich kenne Michael Aslan. Das ist klar und mir gefällt die Stimme. Und ich bin kurdisch befreundet. Du bist kurdische Freunde? Ja. Ja, es ist eine gute Frage. Die Kurden leiden gerade unter einem ganz großen Kriegdruck. Was sagen Sie dazu? Das ist nicht der Kriegsdruck. Die Kurden leiden unter Massenmord vom Erdogan. Dankeschön. Bitte. Nika urnaza Mikail Aslan ve Havala khor jad İsviçre'yle klamı var. Sabana. ويا كرمانجي قصدكم Kurmancı kası beş. والله كيكو hazır كريبا وكات كنغا باش بن يعني بكالا سانجي دي درسمي اي خوزاتي اجي خوزاتي ما كني هافجي ناستكني يعني خيراتي سر شافي ماتي Spas. انت En ya da havale kina kar sere gurin no kar ostomolde ki kardo ardo verte uza film onto davade ve hashtag nika meymane kame nazda o filmden yadane mak nazara smartene onzeme. Hvalene ciranene sma pirpiya khairame mordenene maaşım ostomol serva zonama serva kültürama uza ktav davrastana ktav demaki na filmund awazem ke smak bivine na filmda uza massakr do kolma uza zofisa va ke smak kolok Avrupa deru mare zor dağdane smak çünyana ard mega mawazem ke zonama kamenama vinni vera hakra jivon smak khairame pirpiya Neben mir steht Nurcan Duman, die ist von Freiburg.
die redet jetzt auf Sasakisch, unsere Muttersprache. Sma Pyrpia Kherame. Meyman Qedirgrani sma kherame. Sarut min ma ser kherame. Namemi Nurcan Duman. Ez khud dersim Ramudina. Vens Visponserio İsviçre'lerine. Sarut min ma serame kherame ve svarbe pirikalbi. Möchte ich mich kräftigen Applaus unserer Musiker auf die Bühne einladen. Mit Applaus Mikail Aslan und sein Ensemble mit Maria Gessler. از حیران تولی امت دورشی جدش خواسنه شای هراسانی رو دستور بدم کو وزرا پریشاری در دست مای شیرینی باره ول خاکری دستور بدم کو وزرا پریشاری در دست مای شیرینی باره ول خاکری
Netaga khora vecif Zebar sevmeso Anaza khovechinim Dormed betserikh Wallah smarani More haqqi perani Biraz bu biraz bu Az valla bu Wallah smarani More khuday perani Biraz bu biraz bu Az valla bu Vezo hayran vezo Royet yubudalo Vezo mekayle Ağay rızay Tüya hayran tüya Royemin ubudalo Tüya mekayle Ağay rızay Meleme Teki hanıma geliyor Bejna toki mandara sviska saraya Telegu Ah melem yavruk Ne çenem vamradım topu karu Kızır kerti kara Ah melem yarım Teki dilber azerım Noğu bağlı Ne çenem vavanum bonum Melam tareye vavanum Ne çetona gayleme saysa gat kutu Vah melem yarım Ne çenem bana genci amak verdi Fayden akı gömenemin utareye Sıkı Ah melem yarım
Didarı pormanı to peydir refreşva Didaram bejna didarı lega garajı Deste xo deste mıkı maşim koye sefacı Didaram bejna didarı lega garajı Deste xo deste mıkı Çöv malam Didaram malam şukulungi kutekungi Jüye karaya ranya manişimini tsara kutalıngi Didaram bejna didarı lega garajı Deste xo deste mıkı maşim koye sefacı Didaram bejna didarı lega garajı Deste xo deste mıkı çöv malam Didaram bejna didarı lega garajı Deste xo deste mıkı maşim koye sefacı Didaram bejna didarı lega garajı Deste xo deste mıkı çöv malam
Nure Dulovani. Sie ist mir alles Seiten, ob ich lache oder sing. Han es Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Han es Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Doch mein Herz ist zu, es kann mir's nie mehr zutun. Als ein einzig kleines Bürsteli hat ein Schlüsseli dazu. Als ein einzig kleines Bürsteli hat ein Schlüsseli dazu. Doch du musst mir nicht trotzen, sonst trotz ich dir auch. So ein Bürsteli wie du eins bist, so ein Mädchen bin ich auch. So ein Bürsteli wie du eins bist, so ein Mädchen bin ich auch. Aşkın şarabını içerler dilber. Aşkın şarabını içerler dilber. Mecnun gibi gezer hey bu sergerdan. Hüsnün görüp candan geçerler dilber. Ferhat misaline hey perişan. Görüp candan geçerler dilber. Ferhat misal döner ey dost perişan olur.
kervana kaşların zülfikar çeker kervana merhametin çoktur hey dost gelirim ana Dilber yüzüm benzer şemsi tabana örtmez lüflerin hey dost sebistan Dilber yüzüm benzer şemsi tabana örtmez lüflerin hey dost sebistan Cevru cefayla hey dost geçti şu Dünyevi ahvada sensiz huzuru Ancak didarına hey dost şadıman olur Dünyevi ahvada sensiz huzuru Şükür didarına hey dost şadıman
şimdi vaçore Nina nina Horto zimbeli taşte Nina nina Kaynak küldür açtı Nina 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 Vam ma bixir, name to çiko? Sağ ol. Tu kotrava? Ma, Tu kotrava? ma, Ya. ma ez misafir değilim onu ite. Valla da dersim ravatı. Ey, Dersimiz atı. Mustafa, Mustafa, çünkü lake mau. He. Nama hoş şeyino. Hı. Bu niye ma? Savana na müzikçi duruyor. Ey, Na müzikçi duruyor esmu. rında. Khora zil. Lake ji khora duruyor. Lake ji ke khora. İte kare. Ma tedebe. Lake ma. Ezike işte khora manele. Şeno ezarda. Savana millet khir. Savana. Ey, Khile millet amona da savana. töre. Ya. Khora tala kadar perle ki ne dobra. Pere ki vesmi. Yani zumurdam niyo. Khor pere ki vesmi. Tala kadar perle ki ne dobra. Yani o. Ben khudar ve Hızır dolar rajvone. Van Hızır dolar rajvone. Tora smak rajbo. Harika bir proje. Kurmancı. Kurmancı. Azatı Maria Nostak'ım. Sayvargi azatım ama Mikhail Aslancı tabii kişiliği harında, kulağımı harında. Yani rında, pişti harında. Askatçı hava hatım. Hoştu evet. Başı. Ma bixir van to nas kirne. خير بسلامت از كلمة Kotrava? al milya balabanla onu. Arın. Valla da kotrava? ولا تدرسم رو Rınaza konseri Mikhail Aslanio ju havala xoesto. To çütürdü xeli sonu mamu savana. والله از كمك konser Mikail Arslan ki her zaman ki di az kun raheva je miltike fetelun hinke haskon. Millet mak duyarlı nagin zaf piyramı piyeser zaf millet amo zaf sabon. Dine piyorer hakrajım ha az yiyun da tevatanek. Domano desti. Domanı mes. Zonama zoneni. Zanın çenek amı sibel milletvekiliya. Asona havalama ka parlamento da rava. Tomo adava. Rın smakar da rın kerdo. Savana söta zonti savana. Seta zonuma az pirnerak mi vato az her zaman zonuma qasi kon. Az Türkiye fazla qasi ne konu verte millet made çede domamı de. Hani bile tornamin ka başlamış kar zonuma qasi kanı. Hak rajibone. Safaskon. Smak ama khair ami ana program yani kan millet ma tanıştım skani. Zonuma huvira mekere pirnere tarif kere. Vazık bir zonuma qasi kere.
Ziki ricam millet rasta ki bir nazonuma kasip ki khuvira mekeri. Akraş bana. Sağ ol, teşekkür. Najde tıkher ama vani tama İsviçre. Nametü tsuko. Namemi Gülsuna. Kotre yana. Almeli rayon. Çütürü velate tsesto çüçünüz ma sekeni. Satırın da velat tamarın da velat var haskeme. Peki na komu ma og nazoru tu çütüdü na og naz Avrupa dero Euroametele klamu göstani sabana. Runda ama tazeri zoruz. Gurunay gurune za güzel zire yüzülmüş bu. Sarın da smara gurun mara gurun niyo. Sabana isonama itikate hore zona hore wayir vejino. Ne ta ne vejini. Sıra? Ne vazeni zona ma. Ma zona ho vazen na genze pen zona ma ne vazeni. Mana gana khalat ama opinion ama opike zine da domonsu bu zono. Va ne keredin va pir haqsma kuy re bir ma bibenmek ma ras ma rasime. Ma hin vani. Ha. Ba khudar va haq rajunu tura. Saq tora rajim. Nyadoge delalnika vay nazaleo medera ma naskem ahumar nastogu nametutsko. Sibel Arslan. Sibel Tinaza İsviçre'de emreto veren orra savana urkheli sonu ma amonaza klamu gösteren to çütürdü. Zaf insan kadarı heya devamlı Türkçe yapacağım. Çok güzel. Birincisi hem Zazaca'yı hem Mikail'in müziklerinin hitabını ve aynı zamanda benim ikinci dilim olan Schweizerdeutsch'un böyle yani Almanca'nın birbirinden kombine edilmesi inanılmaz güzel, inanılmaz duygulandırıcı ve gurur duyucu. Çok güzel, gerçekten de harika bir ortam var. Türkiye'lerin, Zazaların, İsviçrelilerin bir arada olduğu bir ortam ve aslında olması gereken de bu. Çok güzel, çok gurur duyucu. Siz aynı zamanda politikanın içinde olan bir kişisiniz. Yurt dışındaki göçmenlerin sorunları haricinde bir de ülkeye bakışımız var. Yani geldiğimiz coğrafyada savaş var. Ne demek istersiniz bu konuda? Çok üzücü, yıllardır bitmeyen bir savaş. Dilimiz yok olmakta. Biliyorsunuz Munzura'da saldırılar var. Dinimiz, dilimiz, kültürümüz tamamen yok olmakla yüz yüze. O yüzden bu dönemde ve bundan sonraki dönemlerde hepimizin birlik olması gerekiyor. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde barışa inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. Eminim iyi günler gelecek. Fakat bu zor günlerde herkese güç ve sabır diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. از فهم نکم سازجا از گرمانجی فهم دکم اما موزیک خوش خشده خش باشه فهم باشه. Şimdi Zazaca anlamadığınızı söylediniz. Evet. Kurmancı konuşuyorsun. Ben de Türkçe sorayım o zaman. Evet. Nasıl bir ortam, buradaki insanları nasıl buldunuz? Ne kadar sahipleniyorlar? Şu andaki ortam باشه خش رنتی که ملتی ها زمانی خیلی زمانی خدا که ortam باشه خشم سعی کرمانچی konser ne ha bu henerin bu hene boş bu. Spas. Spas takam. Ma bixir. Xeyr bi selamet. Van verinde tu nas kirne. Erzincan da o. Namet yok herçiko. Namı mecmua. Ejma urkheli sonoma amonazatelewe klamun Mikail Aslan göstani savanatı. Safrındo. Rındek vanu. Zonuma o. Evet. Peki savana zonoma vane qedino kes domonno honadana to zona hoda domonno ho? Medodzi. Domon to zonoma zonini. Zanen anlamış keni. Yani fam keni ama kesekerdene? Kesekerdene Kagar keşeken aredi. Sen keşeken yani. Peki savana naike vane zombeni vin tınare savana. Maheri inşallah ne ben vindim. Ma babam eve vindi zonuma. İnşallah ne ben vindim. Ton askerine? Ezik Erzincan Rao. Nameti yok her? Nerimana. Neriman savana to çütüdü müzik övren. Savaşa von mekediyor zonuma. Her zaman sürmüş kimin zonuma. Çütür bir programı Mikail'in çütür verin bir. Bir ma anlamış ki her şeyi. Ne anlamış da gider pers. İner pers ki ma anlamış ki rında ko yani. Rınd vanu, mırmak wes vanu. Akrajım resmen. Wie heißt du? Ich heiße Sultan. Sultan, kannst du Kurdisch? Kurdisch kann ich leider nicht, nein. Warum? Warum? Weil ich eben zu Hause nicht die Sprache gelernt habe. Ja. Wer ist daran schuld? Meine Eltern. Ya
Fragst du ab und zu denen, warum habt ihr die Muttersprache mir nicht beigebracht? Auf jeden Fall. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr traurig, dass ich diese Sprache gar nicht kann. Und ich bin so sprachbegabt. Ich spreche gerne verschiedene Sprachen. Ich lerne jetzt momentan auch Französisch und Englisch. Aber deine Muttersprache kannst Sprache leider nicht, nein. Das ist traurig, ja? Das ist wirklich traurig. Deshalb habe ich mir fest vorgenommen, mehr auf Kurdisch zu singen und Sasaki. Die Sprachwissenschaftler sagen, dass der Sasaki stirbt. Was meinst du dazu? Ich finde es sehr traurig, weil es ist eine sehr schöne Sprache und ich finde, es hat eine Kultur dahinter und wir sollen das auf jeden Fall erhalten. Das sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Danke. Bitteschön. Willst du dazu was sagen? Ich bin auch in der gleichen Meinung wie meine Schwester. Gut, danke. Bitte, danke auch. Nasıl buldun bu akşamı? راستی میکائیل همه کنسری خواهی باشن ده ایجا تاو بیانیان چکریه دماغ تاو بیانیان چکر به روشک کرمانجیه بلکش هایی که راخص برچوان ایجا باشتر بو شاشنا 2 سال بریجی چکرو دسانه میکائیل دسان تشته خوش کوتن بو کرمانجی بو دسمه بو خالکی Kızılbaş böcüm yacık benim ser soran. Hatta böceği yani gor dilemin bu. Vakitci tışki balkeşi eve demek böcüm çalaki dersim ya pekti. Dersim yani hemi komdu. Döcüm abci gumana abci çanda dersim ya çanda kırmancıya balak ha. Döyen beri kapının çanda kırmancıya balak. Gormun eğer dünya çanda dersimi çanda kırmancıya belek baş bizani adıyacım vakas xiracoru vakas şaru pavçunu falanı bevan adıyacım av tıştana kim dibin de az hiç dizan behevi me çanda mıruvatiye çanda kırmancıya balak ser bikavi. Namımı Tevfik Bıra, Tevfik Vanı, Tevfik Şahin. Tevfik Bıra dersim rava? Bıra ezik dersim rava ama niye vajim ez Koçkirizanı. Yani çarsay 15 kilometre dürüyü tukayete zara seramoa zara vajim yani şavazara giridayı. Zara Koçkiri vanı. Ez zara Koçkiri vanı. Yani tu vienna millet yonu mauru klamanı hovan mı? Teyna kalaman okuni, kalama dersim, kore cirandi, kalama İsviçre, vajim, kalama ki çarsay 15 ser raver vajim, mesela vajim Similiberg, a Similiberg, hirisu 15 ser raver vajya, ju kod vajya, ama ju kalama el kaji işte, ne teni jubinna nejdi, ma kalaman itay serik kurimi, kalaman dersim serik kurimi, ne arte ver, ma kore cirandi, tuki Viyana letuju İsviçrelizi, letuju milletimo, ama telo. Teni 20 yardı, ma tena zon serni, lavuku ser, kalamu ser, yani zagonuk ser gurilmaya. Rın sonu, stu ayrı bejinmin. Hayk manunu kördü Türk. Türk'e ma pro, ama ek Türk tıkımen kesninin vayrını bejinu. Nekak kalu pirkanı mar zovçi zaverdu, çiz zaverdu, kalam zaverdu, mar zon zaverdu. Ünü mar zaverdu, ma zır vayrını bejim la günah, zov günah.
حفاظری رویت حفاظری لعالمت اودگری زرد ور پرندکی herkes ne dudedgeri herkes ne dudedgeri Zeret ver berrendeki herkes ne dudedgeri herkes ne dudedgeri Herkes derapırdı beni Herkes derapırdı beni Zeratu khapır bammeke Herkes derapırdı beni Herkes derapırdı beni
dingo bani saro dingo rowan mani saro dingo verberu tuşkü baro dingo meymano sıfri saro dingo kergo bulgari saro dingo adır o kalun saro dingo oh. Dingo bani saro dingo şamya adır saro dingo veyvama to benero dingo lacık çorba fırkero dingo verberu tuşki baro dingo çarve de var berreyo dingo ho. Dingo bani saro dingo leno adır saro dingo verberu tüşkü baro dingo bahu tüfün çekero dingo bahu tüfün çekero dingo ostor zarrıd behirro dingo verbera cerberramo dingo verbera cerberramo dingo oh dingo
para nekşi pariye tevli tevli tevcanım Avkırın hurme hurme Heyli heyli hey canım Rami sana kızana Rami sana kızana Nane nane genemi Tevli tevli tevcana La rabe kordik rabe Gul nivanım mağacım La rabe kordik rabe Gul nivanım mağacım Leser cavar riyanım Leser cavar riyanım Tevli tevli tevcanım Heyli heyli hey canım Tevli tevli tevcanım Heyli heyli hey canım Rami sana kane nane nane garizi tevle tevle tevcan Lorrabe kordik rabe Gul nivanın hatır Lorrabe kordik rabe Gul nivanın Leser cavar yanım Leser cavar yanım
verdi tara şerita esre canım do Mara verdi tara şerita esre canım do Gülüne rayine daru berşiyo Gülüne rayine daru berşiyo İtazırı harnemando İtazırı harnemando İtazırı harnemando İtazırı harnemando Yazdanıdır malımı semason nazar bakanı Niyazdanıdır malımı semason nazar bakanı Mehmet Mekili geçti benim manımı Mehmet Mekili geçti benim manımı Şayet derdem atayna verdim Famike hardı şayet derdem atayna verdim Madina vesna qedna vesna qedna Madina vesna qedna vesna qedna İta jardı yar nemende İta jardı yar nemende İta jardı yar nemende İta jardı yar nemende Semason nazar bakanı Niyazdanıdır malini Semason nazar bakanı Mehmet Mekili geçti benim manımı Mehmet Mekili geçti benim manımı Niyazdanıdır malımı Semason nazar bakanı Niyazdanıdır malımı Semason nazar bakanı
ferde Ons Vreneli Appen Kokisberg und Simmelis Hans Jockeli Anettenberg Sie schabene Mönch auf Erde und Imot bin in sie. Und maner mi nit werde und maner mi nit werde ons Vreneli Kokisberg und Simmelis Hans Jockeli Anettenberg und maner mi nit werde vor Hunger sterbe
Keder uzun ya da vengi xonan te binher direno tevani. Als nächstes singen wir ein armenisches Lied. Als nächstes singen wir ein armenisches Lied.
kemti yarim le 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 can Xınzor horor kemti yarim le 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 can Xınzor horor kemti yarim le 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 can Wir möchten uns nochmal herzlich bei Maria bedanken, dass sie mit uns dieses Konzert heute bestritten hat. Dankeschön. Das möchte ich. Danke zurück, es war ganz toll mit euch. Ist immer noch. Und dann möchte ich natürlich auch den Rest der Band mal vorstellen. An der Geige Nuri Dlovani. An Tambur und Gesang Cemil Koçgiri. An diesem komischen Instrument, die Leute fragen mich immer, was das ist. Das ist ein elektronisches Cello. Susanne Hirsch. Und nicht vergessen, Spiritus Rector des Ganzen spielt Gitarre, Tambur, Klarinette. Ich habe ihn auch schon mal Saxophon spielen. Er singt. Michael Aslan. An dem Donnerwetter Günther Botzem an der Perkussion. Wie der Teufel Artillon gespannt hat, diri-diri-dum macht's Klarinett. Heute gehen wir nicht ins Bett und juppidi-hui und Zettel dran und immer schön der Wände nach. Und juppidi-hui und Zettel dran und immer schön der Wände nach. Nimm's recht suchen und heb's am Bauch. Heute geht's lustig, heute geht's rauchen. Juppidi-hui und Zettel dran und immer schön der Wände nach. Und juppidi-hui und Zettel dran und immer schön der Wände nach. Tanzen und schwitzen, Schöpen abziehen und Ärmel auflitzen. Wer nicht tanzen und baden kann, dem trauert, wenn's den Putz kein Teufel nach. Und juppidi-hui und Zettel dran und immer schön der Wände nach. Und juppidi-hui und Zettel dran und immer schön der Wände nach.
kajiye Ulemine el kajiye El kajiye El kajiye Ulemine el kajiye Erere mavato zalıma Pietora ezrajiyo Ulemine derdo derdo Derde dozere ma verdo Erere mavato zalıma Pietora ezrajiyo Ulemine derdo derdo Derde dozere ma verdo Dert versena derde yari Sena perse sari Dert versena derde yari To sekena perse sari Verere mi vakıdeşime Sadinamare kerde tvari Willemine derdo derdo Derde tozere ma verdo Verere ma va tozalıma Pietora ezrajiyo Willemine derdo derdo Derde tozere ma verdo Kurban
mawa to zalim mawa Pietro ramaz rajiyo Willamene derdo derdo Derde to zarre mavardo Smaç bazı. Werere mawa to zalim mawa Pietro ramaz rajiyo Willamene derdo derdo Derde to zarre mavardo Werere mawa to zalim mawa Pietro ramaz rajiyo Willamene derdo derdo Derde to zarre Wir wollten nochmal ganz persönlich Dankeschön sagen an Michael Assam und Ensemble und auch an Maria Gessler. Die Schweizer Schokolade passt zu der Alpenmusik. Gute. Und hier noch ein Bild, was das Ganze verewigt, dieses Verschmelzen der Alpenmusik aus Dersim und der Schweiz. Möchte ich gerne so übergeben. Das habe ich selbst gemalt. Jetzt bitte ich noch das ganze Projektteam auf die Bühne. Celal Düzgün, Mesut Keskin bitte, Şafak Bektaş, Nurcan Duman. Also wir waren jetzt zu dritt am Moderieren und Sie haben noch den Herr Tevfik Şahin, den Projektleiter, kennengelernt. Aber es wäre vielleicht noch gut, wenn ihr noch auch den Hintergrund noch seht. Also wir sind nicht alleine. Tevfik abi alsın. Tevfik. Kapanışı o yapsın. Tevfik Uyuni. Tevfik Uyuni. Tevfik abi. Wir wünschen euch noch eine sichere Heimfahrt. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Eniado delal Euruma programe Basel İsviçre resmale biraz çesmade bir meyman. Eurunazab konseri Michail Aslanio, Maria Gessler bi kheli Usona meyvi klame weş kostay hatta o programı binde hatır ve zma bimane weşiyede.